Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ikakmanon ni tatang itabasto na, Agnes bakit? Ay nawaw, saan mat amasapul nga ibagam kanyak lakay? Tapno ammom Mangtidak mo tan iti 2,000. Sige laang, saan mat adakas na tumulong ka? Nang runa kat dakkel mat tinaitulong ni tatang idi agrugurgita pay laang. Agyaman naklauna ita maawatan nak bakit? Ikamat ni nanang, tapno awan may bagat ti katuganga kanyak amanugang na. Awan pagdanagam nung maipapan kan nanang, ta saan mat adimanding dayjay? Ikam na tayo ti kwarta na, bakit? Saan mat adumaw dawat ni nanang iti kwartaket? Oray groceries kan bagas laang ti ited mo ken kuana, naragsaken dayjay. Ikam iti kwarta. Iti kasta, magatang namit na dakayat na kanon. Amangan numabain laang amang ibaga. Addaak nanang. Ay nawaw, nagbambanog ka laang nga imay dito'y balay, Agnes anak ko. Nataktak ka pa'y kide. Inuray mo lat ako maasyak tinapan ije balayaw. Awan matkit di trabaho mi ita nanang. Nasaya at angarod no kasta. Anyat umay mo ibaga aya. Nang yagak iti groceries para kada kayo. Ay nawaw, saan pa'y anaibos ti inted nila kay mo iti napalabas a bulan? Uray tapno ada ti istak dito'y balay. Ay agyaman naklauna yanak ko. Dakulan day taatulong yo kanyak. Nang runakit sa anak mo din ang makatrabaho. Day talaangan agmulmula di taarubayan ti kabailak nga aramidan. Maawatan ata bakit kayo matan? Aywan gayam, mangtedak iti kwarta para kada kayo. Ay nawaw, saanan anak ko. Umanayan ta groceries nga inted mo. Awatan nyo kit di nanang. Saanan kunak mo. Awatan yun kit di. Ni Lucas amanugang yuti nang ibagang ikan kayo iti kwarta. Aya. Ada Agnes anak ko. Agtugaw kayo pa nanang. Awan ni Agnes dito balay. Ada iji pwesto. Ag-inventory ka no. Kasta ka day. No, da na patag nga ibagayo kan kuha na. Mabalin mo't nga itulog kayo ijay. Ada mo't talugan. Saanan, Lucas anak ko. Nang yugak laang itinateng para kada kayo. Fresh kan organic daytaw. Mayat ti timing nyo, nanang. Naibusan di interview hindi na palabas sa lawas. Adun sakit di tinatang amulay Kaslasan kayo mo't amay ibusan. Adu minulaak itinatnateng ti arubayan. Isumot ti liwliwak kabayatan ti panagdengeg ko iti drama. Ayun gayam, inikanak ni Agnes iti kwarta. Ammom ka day. Ammog ti may papan iti dahil abanag nanang. Kinapudno na, siyak tinang ibaga nga ikan na kayo iti kwarta. Ay na, agyaman aklaunay, Lucas anak ko. Awanan nyaman na nanang. Ay mabit lang, tamang irwarak iti tinapay kan kape. Agkape kayo pa, sakbeng agawid kayo. Day matan ni Manong mo, Lucas. Apay ni Manong tatang. 2,000 lang, tinted na kwarta. Ay nawaw, apay ad 2,000 lang. Jakman amaw kan kuana. Amangan mat no sinugsugan day nga Agnes akisayan na titulong nga itid na kada kayo. Dahil tatisan tayo nga amaw. Nalipatan nan samat ada kayo titimulong kadakwada idi awananda. Dahil tangaraw, jak amaw ka na kuana. Kasa nakalipat damutan iti imasinsura. Saan amay parbang ti kastangar aramiden ni Manong kada kayo tatang? Di na urayan amapunuan tayo tamakangeg at talaga.
Panagkunak ket masapula masukatan tilugan tayo, bakit? Anyat kayat mo asawan, Lucas? Gumatang tayo ti baro alugan. Diyan ko madakdakkel tapno adu ti malaon na. Sikaman lakay. Panagkunam ka di kat kabailan ta ti gumatang iti baro. No siyak lamay sa kabaalan tamat siguro. Di bali ata negosyo mattipak ausaran na. Masapul nga rod nga agtipid tayo. Italaang matket di, bakit? Kasaritam nga rod ni uncle mo no anya aklase ti lugan ti maibagay iti negosyo tayo. Mapanak to itayan da, inton madamdama. Wan kaya, inton mo ka di ti sweldo na iti tauhan tayo. Nalpasan, idi pa'y kalman lakay. Pasensya kayo, nanang. Pasensya, apay mo't anak ko. Awan pa'y maitad ko akwarta kada kayo ita. Bagas pa'y laang, nanang. Ay nawaw, day talaga yan. Uray anya kita Joe, okay lang kanyak. Sa anak mo't anapili ka. Agyaman aklaunay ananang. Adda ngamin gatangan mi. Ha, anya tigatangan niyaw. At damutan balay kan lugan niya. Sukatan mi tilugan mi, nanang. Anya, apay asukatan niyaw. Sukatan mi iti dakdakkel tapno ad-ado ti malaon na. Sa bagay mo't kit di saan adakes no gumatang kayo iti baro alukan. Nang runa pa no para mo't iti negosyo yo. Bagas para kada kayo natang. Ay nawaw. Naitalaang. Anyat kaya ti asawan natang. Naitalaang titid mau. Hapkaban abagas. Maawatan nyo kumapay lang, tatang. Awan kwartayo aya. Inaldaw mat ngagluklok at ti pwesto yaw. Gumatang kami ngamin itilugan, tatang. Na, adamad jilugan yaw. Sukatan mi ti dakdakkel. Jay ad-ado ti malaon na. No apay mo't nga may na masapula sukatan nyo pa'y lang. Kasta talaga, tatang. Kasapulan mi ngamin ti dakdakkel alugan. Iso paigid na paggastusan yung agasawa. Ay nawaw. Naladaw ka mo tanagawin itaklarais. Nag-overtime kami, tatang. At na ginatang mau asidanta. Adda iti eko bang tatang. Ay nawaw, nagkapunti half ka ban abagas. Inyag ni Manong Mulukas itay Di adaman gayam kwarta yon, tatang. Awan nga raw. Apay nga awan. Kay bagbagayo laang nga imay ni Manong dito'y balay. Bagas laang matintid na. Na, apay abagas laang. Wen tagumatang da kanumot itilugan da. Anya, kinod mo lugan da. Apay agumatang dapay lang. Jak manamaw ka na gajay nga agasawa. Tapno adda siguro iparamag na. Anya aklase ti kapanunutan dayta. Ay, kamaudyanan na. Nagatang tamatlaang ang tilugan akayat talakay. Pagyamanan dati apo, bakit? Tidaan alugan tayo ngay. Anya ti planom ijay lakay. No okay lang kan ka. Itudta ka na tatang. Mausar da nga ta. Sigurado da ita. Kasapulan damot tilugan. Ilakad lang nagiti papeles tapno awan parikot. No, okay lang kan ka Wen, okay lang kanyak. Awan matan mangusar. Itid mon kada tatang. Naimbag lang adda pag-service da. Mabalin matlaang nga usaran ti kapsat mo no kayat na. Tapno saan amarigatan nga ag-commute no adda trabaho na. Dahil tamo tinapanunod ko bakit? Isun ati regalom kadakwada. Sapay la kuma at amaragsakan da. Sigurado ang maragsakan dagi jay. Ngamin, ang damotin makuna alugan da. Mano atawan ang nagbalin a driver ni tatang. Ngam saan na alugan ti iman maneho na. Kaano nga rod nga itulod mo? Inton o may alawas Asikaswag pa dagi ti rumbang ang mailakad. Isuka di dait at ilugan niyaw Agnes anak ko. Iso nga agpaiso nanang. Anyat makunayaw. Magusto ti kulay na anak ko. Ni Lucas ti nagpili nanang. Nalaing mga rod nga agpili. Ano kasta? Sigut mat nanang. Aywan, jak mo't makita nila kayo mo. Intulod na tilugan iti ayanda tatang nanang. Lugan.
Tisigod alugan mi itid na iti katugangak nanang. Saan nyo matlaang nga amo ti agmaneho no da kayo ti pangtadan mi. Ay talaga saan? Amang ano agbuot laeng iti arubayan. Husto laeng no itidyo kadakwada tapno adda service da. Nakunayo pa'y nanang. Oray second hand kat mayat dayjay. Ado ti nagdalanan dayjay alugan nanang. Anyat ko nam, Lucas. Itad mo na italugan ka na kamay. Uwan tatang, ison tirigalok ka na kayo. Ay nawaw, naitad itad mo kanyak nga amam. Ne, papayakas tamot ng ti panagsasauyo tatang. Kwa, di yung magustuhan tirigalok ka na kayo? Oh, tulbag tilugan tatang. Awatan nyo. Inisong pa lang dita. Kasla saan kayo mat nga excited? Di yung kayat nga ipadas. Inton mawaya anak Ada pa yaramidak iti silid kaw. Agkapi ka lang dita no kayat mau. Makamu kamutan agtimpla tabisi Apay ang nakaparada iti paraangan tayo tadaan alugan da manong Lucas, tatang. Itad da kalungarod kanyak. Ay nawaw, talugan adaan ti itadda kada kayo? Win ka naw. Isaw ti regalo na kanyak. Jak amaw ti da jakabsat maw. Una yan ni Manong. Dakkel tinaitulong yu kadakwada idi agrugrugi da pay lang iti negosyo da. Ngam itataim masenso da, nakalipat damutan. Naku nampay anak kaw. Tumulong na ngagpaiso ngam tipid mo't titulong nga itid da. Isublik tumod lang na alugan. Wag kumamat ti daan alugan. Isubli may tilugan niya, Lucas. Ano, wow. Apay nga isubli yung kat para kada kayo dahi, jay tatang. Saan may kasapulan ti second hand alugan? Anya? No ikam ni tatang, jay kumamot worth it Saan akas ta adaan? Mapalin pa'y ang mausar dahi ta alugan. Ang no di yung kayat, alaag ta ilakok laangan. Wanan Da kailangan rudan ti maikan, kasta kayo pa'y lang mo. Naimbag pa ti katuganan. Di mo pagsasawa na kasta ni tatang Ibagbagak lang ti pudno. Naimbag di katugangan, tawray simple ti itadmikan ko anak at nakaragragsak. Da kayo nga, masapol anangina kan brand nyo gayam ti kayat yo. Daan nga rod talugan nyo. Kasano ngay, no day tapay kit di ti paka-aksidensyan ni tatang. Oh, kamot Clarice. Aksidente adago saan? Apay nga inyawid mo ti sigod alugan tayo lakay. Makapasar tumot. Ay nawaw, anya ti makapaasar. Datatang kan ti kapsat ko Kumplituang atap no maawatak. Nagado ti sauna. Apay ka no adaan ti lugan nga itod ta kadakwada. Anya? Iso ngay nalak Mailako latan. At dapay mayat agumatang iti data alugan bakag. Ang mga no agsakit tinakamdakan ka. Anya ko matipagsakit ang tinakam da. Kat di damot kayat ta second hand. Nariridan tupay. Inla ko gaya man damanong Lucas tilugan da, tatang. Ay nawaw. Asinaw tinang ilakwan da. Ni Fred akalugaran tayo, tatang. No kasta. Ginatang dagayam da jay. Naimbag man. Nakita nga rod nga inosar da Fred idi na minsan nga aldaw, tatang. Ang bayam Bayam takabsat mau. Aramidin na, nonya ti kayat ng aramidan. Awanan bibiyang ta. Nangatula unay ang tipuruwana. Nadamag ka nga inla ko yu ti sigod alugan nyo kan Fred anak ka. Uwan nanang, inla ko ni Lucas. Ay nawaw, apay nga inla ko yaw. Kunaklakit din no inted na iti katugangam. Naririda ka numot nanang. Anya, Di da kayat ti second hand alugan. ay una yan. Libre lang nga rudan. Naririda pa ilang. Day tangarod. Naragsak pa'y mat nila kay kuan na pan nang itulod ijay balay da di na minsan nga aldaw. Tagayam saan da kayat. Brand new siguro at di kayat da. Nagkapuan ti prutas, bakit? As usual, inyagmanan ni nanang. Naimbag pa'y ti inam.
Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta. Tamalagip na tayo no kasta nga danateng uno prutas nga apitin na. Kasjay mat ngamin ni nanang, managparabor dayjay. Sa pala kumata saan nga agbaliw ti katugangak. Talaga nga ugali na ti kasjay lakay. Saan pa'y anariri Uray anya ti itid ta kat naragsaklat ta. Ammo na tagyaman ka nagiti grasya amawaawat na. Naragsak ti tumulong no kasta ti dadakkel. Ammo da nga ikan iti importansya ti itid dagiti anak da. Basit man wenno dakkel. Ginuran sa matan ni Manong Lucas, tatang. Saan matan nga umay dito eh? Sigurado na ita nanakaw. Makonsensya at tatang. Payamaw, lalpas mutan. Di mo may sublay tan alpasan. Gimura kat di na matan malagip ti mangtag iti abastuta. Sika pa lang taggasto Sika mo tiyan na kwarta na kanata. Manulaang mat ti susweldwak. Kasta pa'y. Bumawi aktukin ka. Ay, makapasar. No asino pa'y ti addaan. Isuda pa'y tinarigat nga asitgan. Ay una yan ti kastang ugali da. Agbubon tayaw. Saan mutan nga agbaliw na ita. Urayin talaga no kaano ang mapakawan data. At damot nga min basol ta. Ay nawaw! Di ka agbalin a demanding. Basit man wano dakkel tinaitulong ti anak mo ken ka, di kan agreklamo. Agyaman kakit di, ta tinulungan da ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.